Thu Thar Thlirna episode pasarina kan lo lom le veka chau tun tuma kan thliro masak dur tur chu Hamas ten Israel mitang an kol ruang October ni som pali thole ni zana Israel kutah an hlan let pali zinga pakhat chu mitang zinga mi ani lo ti in Israel lam chuan an soya ruang te hi Abur Kabir Forensic Institute a enfi an nia ruang pakhat chu Judami ni lowin Palestinian mi ni in Israel sarkar chuan an soi ani Israel sipai hotulu Lieutenant General Eyal Zamiran chuan Israel sipaite chu Hamas ten an ruang kol an ron hlan kim vek ma chuan an chol mai don lo ni na soya General Zamiran chuan Israel le Hamas inrem na angin mitang zinga nun na chante zong ruang chu Hamas ten an ron hlan kim vek theinan Hamas te chuan nor reng dona inrem le chu ti hlotlin ani theinan theito pan chu tur thu asoyani tuna hian Hamas ten Israel mitang nun na chan to ruang pasari an ron thon let to a ruang somni pakhat an la kol nia chut ani Israel sarkar chuan Hamas ten an mitang kol te ruang an ron hlan let kim ma chuan Gaza tan puina phurlu tu turlir theite chu tam tak tlan lu an phal don lo ni in an soya tuna hian Rafah crossing an tia chuta chuan in tan puina phurlu tu turlir theite po din tir lai lok an ri meka hetia Hamas ten mitang te ruang an ron hlan let kim thei ri lawa wang hian Gaza cheng Palestinian mi pui then kat chuan Israel le Hamas te inrem na chuan rei a o lo mai an hlau thong thu an soya anum lawa tun din hmuna hian be seina nei ma sela he inrem na hi Hamas tena mitang nun na chan ta te ruang an thon let kim thei lawa wangin an hlau thong ema inrem na hi a hlotling lawang ti an hlau thu chanchinthar la khom tu te ma te po an lo soi me kani panhina chuan US President Donald Trump chuan chanchinthar la khom tu te zona a chan na Hamas te chuan an ralthuam an tung lo ni chuan keimahnin an ralthuam kan tun tirang ati ni Trump chuan he inrem na hian infiam na ang mai me thil akal pui lo ti Hamas te hian an ria chu wang chuan Hamas te hian an ralthuam an tung thoyanga an tung du lo ni chuan tharum mang point an ralthuam te hi kan tun tir mai angayang ati an ralthuam te hi an tung nge anga in thretiamin karing tin chanchinthar la khom tu te hi achanga amero chu eng tikhuna nge Hamas te hian an ralthuam te an tunang ti ro chu asoi chiang lo thung ani pathumna chuan Madagascar-ah min tol chung boina ma chon meka an ram sipai pol pakhat alam toya kapsat ho tu Colonel Michael Radian Rina chuan an ram president chen in kota dingin sipaiten ram rorelna chu an ram president Andri Rajolina tlanchia ta kawangin an kota an da ta ni na soi Madagascar sipaite chuan sarkar an enkol rianga kumni nuwa inthlan pui an buat chai don ni na soya mi pui ai rorelna zong thri ani baka inthlan hoi hottu election commission po thri ani thuwa chai baka ram rorelna thalai rol Gen Z te chu sarkar paithakna abultum ton ni wangin antil veang atiani Madagascar Constitutional Court chuan Colonel Michael Randriani Rina hi anram hroi tu thara an rota Masian President Tlancheta Andri Rajolina office chuan thu chho siamin ama chu president alani reng ti aron soi lang ve thung ani kan video ma sa po khan kanon soi to Madagascar hian thalai rolung oil ten cholkar ni liam ta tang khan boinan siam to a hemi bo ruak kal zela hian anram president Andri Rajolina chu anunna tan hlau thongin arokin mun himlama ain thiar film ta tun thlengina omna hi hriat an ri lawani he boina wang hian mi somni pani nunnan chan to a mi za chongin liam an tur to bok ani Madagascar-ah eptulam te chon October ni sompali thole ni khan an president Tlancheta Andri Rajolina chu paithak tumin impeachment vote an la chuta chuan vote za somthum tla in president atan an paya mase Andri Rajolina hian ama hi eptulam ten pai tumnan nei ti hriat awangin an malak ma hian an ramma parliament rorelna in hiam zok National Assembly chu thiat ti ama khan lo soilok ve boka hetianga tual chung boina na satakan to me ka wang hian Madagascar ram hianin harsatna lian tak ti hian an toka sipaiten sarkar enkol tumin man la chodon ni te poina langa Africa khomol puya sarkar in zom khom pol Africa Union te chuan Madagascar sipaiten hnenah hian mi pui thlan chu sarkar ti danglam tumna nei lo turin le chutianga thlenga ni chuan an pompui lo tur thu an lo shrilen lo volok to pokani Madagascar ram hi kan video nung bera khan kan ron soi to a chuta chuan Africa khomol pui mong khochak lam thlir kar lian tak Indian Ocean hum chung omania Khawvel ram re theiber an nia an ram mi pui makta doi somthum zinga za som siri panga te chu miri thei
BPL noilam omni in World Bank chuan an chutani hetia Madagascar-ah boina alo chhona chan hi kan video nung pera khan soi maila langai thalo te kan lo ompal takin han soi le taila Madagascar-ah hian thalai rual Gen Z an ti te hote chuanin boina siamin cholkar ni liam ta tang khan kothera te an chuaka chuta chuan anram sarkar kalphung du tok lovin anrama tuile eng pek chuana te an khop kham lo em anram mi pui makta duai somthum zinga za somthum panga te chau hian sarkarina tuile enga pek chua hi an mang pha chau ni nan soya abak zong chon mani in tum chop le har sa takya anoma wangin anlung oilo wangin kothera ten choka boina na satakan siama chung te ni wang chuanin an boina kha aron punlun zela chuta chuan anlung oilo na khatia mi puite din mun har satna bai ba ka khan an ram rorel tu an president ni mek Andrew Rajolina sarkar hianin eiruk na te na sataka kalpuya wang tele thalai te ta na eizon na turte na mu tur khami na wanglu tukte tin an rama mi mal indu sakna te khatingang akal na satlu tuka wang te khanin anlung oilo na hi aron bel cha zela chu thalai rol lung oilo te chu anram sipaiten khatena anzom ve ta ka wang khan anram president Tunlai Andrew Rajolina hian nun na tan te po him talo ni hriatin friends sipai thlo theina mangin anram hi atlan chiat chan nia soinia tun huna hianin khoi huna nge biru ka khoi huna nge ain thiar film ti hriat theilan alani talowa chungte ni wangchon Madagascar hian tul chung boina na satakan toka tul chung boina an to thin hi Madagascar hen thil tharan lutuk lowa anram din huna chiat ema wang hian an politician ten eiruna sa chungte wangchon tun mala matang point sarkar mumal lo tak tak te po oma chungte ni wangchon Andrew Rajolina hi no pangte in Madagascar hian ram rorel turon nia kumsang ni sompariat chhawvel bora khan sarkar ron en kollea hetiang anga sarkar rorelna an kalpuya khan mi puiten besena sang takan nei lain ani pon enghe huwa malakna tak tak nei thei tak lo wangin ti hian an ram thalai rol lung oilo hian an pai thata an chok ta nia soi thei chu alo ni ta ani palina chuan US President Donald Trump chuan Argentina ram inthlan lailok midterm election October ni somni porok om tura Javier Milei polte an chaklo chuan US sarkar chuan Argentina ram tran puina na athlonin poisa seng chunjom lowang ati mi mai ni Argentina ram hian tu na hin sumle paila ma har satna lian takan nei meka US sarkar chuan Argentina ramina har satna lian takan nei tran puina tan hian poisa US dollar tluk le dingon somni an pe hetiang tran puina an pe ka wang hian Argentina ram po hian inthlan lailok midterm election hi an hoi hot chho theidon nia soyania October ni sompali thole ni khan Argentina ram president ni mek Javier Milei chuan Donald Trump hi Washington a chenna akoma Trump chuan Argentina ram inthlan lailoka eptulam socialist ten hnenah an changani chuan US sarkar chuan Argentina tana tanpuina an pek thin chu an ngai tu thatanga yang hatia Javier Milei polte an chaklo chuan US chu Argentina laka athil phal chunjom lowang tiin asoyani tun naya hian Argentina ram khopuiber Buenos Aires bial inthana president nilai Javier Milei polte an pol ming hi la liberated avanzale an tanrol puite an chechelea hetia Trumpan thu soi aron nei ta ka hian he inthlan lailok an machon le tura hian an party ta na be seina thar aron siam lengem ti chu thil ngai tuangai tak alo ni ta Argentina rama hian rorel lai Javier Milei kai roi sarkar hian sumle pa ya har satni lian tak an nei awangin mi puite hian an kham to hle nia soini ve boka abi takin sumdong te khating industrialist an ti te khan Javier Milei kai roi sarkara hian an sum hlut na tet la niama an sum don na te na tur na sa nian ria ta wangle Khawvel ram dang te ne na anin sum don ton na te anin dor ton na te e har satna lian tak an nei awangin Javier Milei hi roi tu ni chunjom turin an du lo hle nia soite po om be boka amero chu an ma ni ram tran pui tu poisa tam taka tran pui tu US sarkar kai roi tu ber Donald Trump an Javier Milei a thlop plata wang hian an ama hei mi Javier Milei kai roi sarkar te hi han titling lo le ta ni ta sela Argentina ram economy hemi an sum le pai le ele barzon na konga hian na sa zokin an tla cheang em ti te po ngai tua thei tak ani chung te ni wang chuan Argentina ram in thlan lo om tur hi chanchinthar langsar takaron ni chawa tin abik takin khomi South America khomol puya chuan
Argentina ram te chu rampoi mo takan nia wangin US sarkar po hian ngun takin an tli thlai renga hetiang anga an mani tho pui thei tur le an lam tang ni an hriat te sarkar an kai hroi theina turin ema an lak pui te po hi thilom tak te po ani ve theina lai oma amero chu kan soito thinang khan Javier Milei an sarkar an kai hruaya Argentina ramin leibanas na sa takan nei ba ka sumle pai de chu ko nga har satna lian takan nei wang hian a malak ta le a mathlir te a fu tok lo ni hria chutiang anga ama du lo tu te an pun ve zel vek ka wangin Argentina ram malam hun tur hi soithiam har takan ni chhotani parukna chuan Pakistan le Afghanistan ro rel mek Taliban sarkar te inkara inthriatiam no na chuak me ka boina achole awangin Pakistan sipaiten Taliban mi le sa somlien ka phluma he boina lo chuat chan chu Pakistan lam hian Afghanistan ram chunga Pakistan laka helpol te chu anin kul ni ria in chung te laka nat tak malatur chon Taliban sarkar hian phuta amar chu Taliban sarkar hian Pakistan in an puna hi thu bel chen dol lo ni tin an pha Afghanistan ram chunga Pakistan laka helpol tu manom lo ve ti in anin soifia ve thunga hetiang boro kani wang hian Pakistan le Afghanistan ram ri abekin Pakistana Orakzai district a boina achuak na sa Taliban lampo hian Pakistan sipai ram ria duty som pakhatan ka phlum ve boka October ni som pani pathian ni khan Pakistan chun hetia Afghanistan le Pakistan in boina lian takan to tha ko wang hian Pakistan chuan anin kalpona ram ri chun khara ti hian in kap chun zom ta zel nia soithe ani ta a he boina lo chuan a chan dang pakhat chu Afghanistan ro rel mek Taliban foreign minister Amir Khan Mutaki chuan India atloa India le Taliban tena borok than nei tur hi India mel makum hlun Pakistan chuan ngai theilawin Afghanistan ramri lama boina han vasiam ta nia ngai thei ania Afghanistan foreign minister Amir Khan Mutakian India ramatlo chungchang a hian India external affairs minister Jaishankar chuan Kabul Afghanistan ram khopui bera India chuan Taliban ten ro relna an kai hroi nuwa an lo ti top to Indian embassy chu din thar le anianga India sarkarin palai adale ang ti asoya tin Afghanistan foreign minister Amir Khan Mutaki po hian Taliban sarkar palai chu India ram khopui ber New Delhi a anda thar ve don niin asoi boka chungte ni wang chuan Afghanistan le Pakistan boruaka hian India alawin rola India le Afghanistan in thian thatna boruak an han ti al thar levela hian Pakistan chon ngai theilowin Taliban sarkar te hi ramri lama anlova machon ve ta mai mani chu tia ngai thei ani tani pasarina chon October ni sompanga ni laini khan Janata Dal United te chuan Bihar Assembly in thalom turatana an candidate tur mi somnga pasari te mingan puang zar ta a JDU te hian Bihara hian atum ngana tana sarkar siam tu zinga telle ngai tumin chaktaken man la a an ho to pa Nitish Kumar tuna Bihar chief minister ni mek kai hroina hnuaya NDA an telpui BJP telepol dangte nena anin siam remna angin seat za pakhat an chu don ani Bihar inthlan tur borok kalmek zela hian India rama election strategy anti election inthlan lampang mithiam Prasant Kisora chuan party thar jan suras party adina mase he inthlana hian he a party din thar jan suras party kai hroi tu ber Prasant Kisora hian ain candidate don lo ti asoimak maya hemi chungchanga hian Eptulam Rashtriya Janata Dal party te chuan inthlani ma in achak don lo ti Prasant Kisora hian in ria chu wang chuan ain candidate ngam lowa atlan cheta ni ti in an nui so thunga amero chuan ho tu pa berin in candidate tumlo ma salan jan suras party te hian Bihar Assembly in thanlom tura hian bial omzong zong zani somli pathuma bial za somporuk a candidate an nei don thungani Bihar in thanlom tura hian NDA tel BJP le JDU te hian in sarkar siam chun zom le tumin thei to pinan chua nimin October ni som pathum ni som pali lama po khan BJP te hian an candidate tur ming somthum chuang an no puang zar to boka tin Rashtriya Janata Dal Lalu Prasad Yadafa le afa te khatiang Paul Khanin Bihar Assembly in thana hian India bloka Congress te nena tangrualin sarkar siam tumin thei to pin man la mitran khat ngai dana phei chuan Nitish Kumar kai roi sarkar hian rei tak Bihar ro relnan chan to wangin Eptulam Congress le an tandolpui RJD te hianin chan san nei tha chhovia waring pol te pon oma achan po Lalu Prasad Yadafa
fapap te jesi yada fahi Bihar thalai te hian an du em ve thawa tlema an inthlan machon hun lampanga po te jesi yada fahi atan pui lampe fu phaise chuan Bihar a hian kumno pangte chief minister ni theina hun te po kha anei chawa amai ro chu an tho pui ber Nitish Kumar an atan mun lam asan chena wang khan chang le eptulama te chang le rorelna te RJD hi an han tanga chungte ni wang chuan Bihar a hian RJD le an tan rol pui Congress te po hian sarkar an sim ve thut thei tho bokani etiang boro kan ni mek lai hianin I Muslim Party AIM te point candidate paruk vel boron nei le dona inthlan kami Bihar inthlan nung bera khan MLA parukan le ya amar chu van doi thak dawin an MLA pathum dang te khachu an party AIM phachanin rorelna kami NDA lama khan an lutna khatiang te ni wang khan tuna hian AIM anti Muslim Party lar vetak Osaudin Oasia kai shoi te hianin sarkar siam thei turji nga hian a deciding factor an tia sarkar kha andu khop MLA party ten tin te kan andu khop MLA lo nei lo ta sela angeni an party te naw jok te tanga thlop nai moton pui tu an zon kha ngai do na chuta chuan Oasia soidan chuan AIM te chu a deciding factor an tia sarkar siam thei tura MLA nei zinga kan tel don ti te point alo soi ve boka Bihar in thanlom tura hian tlem lai dawa kan video mo salama de pokon ron soi photo thina India National Congress roi tu Rahul Gandhi upon campaign kha abengor lea chanpo Election Commission of India ina electoral roll siam thara khan Bihara mitam takte kha an vote nei na hun te lo in thlaka tin mit hi to ming te lo la langa tin mit hi to ni an chin che te kha nung damin an lo lawma khatianga wang khan vote chor an tia vote ruk mang tia soina ang ni chu mi so tong chon chung te chu do dalin Bihar a hian Rahul Gandhi khanin mi pui pun khom te khatiang van tlang in khom te ka lo han huai hot to borok thata kan neya khang te ni wang khan Bihar ap mo hian eptu lampang te po hian mai seina sak takan nei ve bokani chung te chu kan chanchinthar tir zauna ta na kan han thlir thei lo ni le mai sela tuna tan chun kan du tok le photanga kan video ron siam thin te min lo ngai lut sak thina kan lo me ema tun tu ma mi po hi comment tak te min lo pek sak le turin kan som chewa likes te comment te tin chu mai ba ka subscribe lo te khan kan channel la subscribe lo te khan min lo subscribe pa min lo share dar sak zel tur point kan som non le cheu